Kung kawaran lang, may ipaduda mo kita check kung tanto. Ini bangke dak PSLC Relief Constituency lah. Alang itu mabangso Luktigram, rong para rong. Mabangso polling station pukot mai kita dam loken awareness bijang ke bangke lalo. Kedam tang nilip longken vote ke long ke cepong nai a polling station lo. Loken ini arni antame ada PSLC apan ke kojung klub kan ke dolang ajoksi nilip constituency kan dak PSLC tim dong visit dam lala amot kelam ke lapen halas bangso a polling station long a rata tu piniar ni anta kisung kipo ason dopik tema la song bong pen hala dak langroy do hala bangso langroy piniar ni anta delong avelang lapen delong apan tame batai memorandum dan jelo kan teman bantuan pajir dam lo sida me alang itu mata akisung pakai cicar jadi asal teklong sida so putha ke council tumhan itu tame alang itu power do kodak ma inglong so kisung long ke lang dami phana jakong do ko hit sta claim ke dat bangke ni itu alang itu man kontim lo apor pen alang itu claim tek apor bangke lalo lapen arak ka charlie osomar tame menangan do kita me ahok wet education bangke basic education ke long pamining bangke long leap usini tum sini pon athema pinini tum halada dikru kusama arong men ha daikrum war daikrum hala bangso LP school do hala bangso LP school tame ting tawe arpong ta inghap ave la sonsri osomardom ka charlie dance best ave blackboard proper ave live si daket tum thekdam long pamil la bangke lasi wrong long bangke totally education hin ke focus fe pin lang bosi karbiang autonomous council tum kan tum bacin kon la la sinon ke bangji lang bangke nil tum PSLC jong si power bang lo blo tangte education nat bangke nil tum ke lang pameji la pen wrong ka bacing thurji pan road se bangke rural ayu bangke tum lang pa minai lapen ko nana ma bridge ka wil hai tum lang pon erji si non men mangel tum paklar pon dak Nanti so isi no hangkali ng bangke non dasmet lah BJP sarkar pen isi sainik school kidi pon jalam do lasna to na PSLC so sainik school na gedo ke mi kasi pima heno kasi pisa to thai nang komen ko sainik school lake me heno ke nil tum puthai wepin lo lake India angkang pi pensi 33 at total school si non ke dam tangke lapen non cabinet bang che parai lo more than 100 plus school a district tin tame ki biji polam do labang ke isi mesen lo besini tum pungtung la sitame poi phir sitame halabang so sainik school along enrollment process bang ke lake national pen si bang ke langji engga hala dag yong si national reserve category pen yong si dun anum sen yong si lang dun blotang te tum ke ST tum ke dake 7% weji tum ke long dun di 7% blotang te lata dak itum Assam ST tu bangke ST Hills ST Plain beratalang di kita itum all over India long ke ST busi bang langcot lata 7% waji all over India pen di lasi laso teng plotang te ilitum ladak ilitum long le tanon ke rong tum ke pata ke long le saise long le crisis pen jeng lo kaprek pen lo la banganil tum pungtung de lo kita ba enrollment lo tum ko son ke long dun po lasi ni litum kamatha lasi jongsi sainik school punang ne kaprek school tame dak mesen nang bilang positame itum basic ke Charlie school de basic foundation school KG1 to class 1 to class 5 to an ke Charlie ye pan itu mesen nang lang laan silitum sainik school punang ne kaprek school long da itu nobodoi puno kaprek school puno dak itu admission long non bangke itu rong long ke pini la ladaka dikhuar rong long school song ke sainik school lo itum tok dum beta long unde athema itum handa proper education nang pela lasi ili tum non dake sainik school ke lake cingbar belang ili tum ke non ke sainik school dake wan ke tin tala building karlui phan lip sinang kim long son ili tum ahem ke non phelang hem lang lip bang non ki kim lo kunang nak lo phelang hem ke tum lip ki kim ya kam ave ke di building karlui ban si lip ki nai mate non ke tum phelang hem to itum do bom lo dake itum lip sinang kim birong lasan lo la lipu thak te karbiang long council under law 26 homosti do hala school long upgradation of hanle immediately ke mesenji hanle hala bangla to focus te mesenji sainik school one pen education ka ching tori bangani dum theklong le sainik school one pen education mate literacy rate ke bat uji bangke ni lidum theklong le athema until and unless lidum
education mate literacy rate jong si pabaji bulo tangte rong atok anu school itu mesen nang lang guno oso result pa chelang tha atok si jaling si dui metric result itu lang tha bottom line si dui halala ang song wan tha daso pik itu hai mesen school da wan late tum ale do lalu compete dunun po piniar ni kel dum compete dunun ji bu kel tum ke a criteria itu fulfill ni lalu